Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization Sengmi kalapan pao ya jingsngokya halor kasithi bala phada ka seng ache conscious holistically integrated grima shaka office director urban u ba e kharmal ki IAS halor ga jing persha jongka hakbaye de ga jingthung kam yeki priyo gi bamde na ka jat ban riu garo habakran shikilat pathai khobor shalong press club hagala sngi ublai kashitrek bna jamang arajar arpulai uba don baklo ong bakat kum kati kasithi lasong thu bala tho daga seng achek kade ga bayalam baklai ya ka yeng kashari ba ya ka jat ban riu hi bro ko wei shu uba don baklo ong baga jingle jongka achek kalong kumba kala aiding bat yalam baklai ya ka jingpan trei kam ya ka roster system halor ga jingpan khre ban thung kam hapo ka urban affairs jong ka sarkar jilla bat uba don bak ula kintu ya ka seng achek ba kam de ban long ka nongan aiding klem da tip ni wat bnya shwai ga jing shisha so sen ni layer hi no ko ba ngan poi ni ko pa ka jingwan ka jumi shan ni shapo kilat thai ko mi ba ga office shalom press club ni ka seng idea ni don ke jing smokya na ka banta jong ni ki para ka ban ton stage po rilong garo batik pun kan achik conscious holistically integrated grima kebagi lapa pasti syai I khamal ki IS kebahong ba ki persya halor kebantu kam ya kita ki non garo te halor kita ngi pat nakalian kaseng ni sungkya bat milik bat ko jingtip ba kumno tahu IS ko thung ye kita ki non garo batlara dei kata ko pos ka dei pam tu kita ki garo tahdian bagila ya yukendo katung ni ki sithi ka tho ba khalai li ki pos ka dei ki jong tang ki garo ben tenrei hadian bagila wat ki jingtip bat gila yo ka popi nam kani ka khalai ka dei bat interview dei sanction post sanction ka vacant post ka data artli ka sanction post tu raja ka tandai ka data artli ka beri khasi jen pasau garusau bat kani ka vacant post ka babanta ar kan dei ki garo balai jakra ni ka raja ka tandai na bang hakat ko por kani ka high court ka shimla thai tahdian kani ka sobat ka tu ka jing tha tradau ka sabi ki legba kani ka ORD letter number salpo arpoi ST na spakatrio kanyo digit silong kasama salpo arpuar tahadi pengila pet ba kadon khatlai ngut kita giban lek kata interview te katung kenik sithi pengila sto ba kabatho ka achik lani kata achik conscious holistically integrated prima kalong ka babakla ka ba mislet ye ka ku ba mislet ye jat priyo nyotre bat ye karo kunju ye ni community kani ka punismo I kumbaga nek check ID man halor ba kalawan ba kata ka jing train be ani kata ka roster ne po jalla bujungi tengi kum ka nyotre integrated nismo ba ni ketu ye ba subaha watnam ID subaha da PI ka no ko statement lane pitho ka no long de ki batir pemla ban le ke jingtip ke jingstart ke jumpi indai le atung ke borgaan pada puli da wat ni ali ko Islam nung kunta pin se kendo pat de ki wei kelat lenti habi dei ber ke borgaan nan men je shai shu kata ke bekan pos kumno kelat lomba ke pay scale ke dei kumju ka ba ha grade 4 te menshwa ke dei ka post on sweeper na sweeper la kon buat sekolah redesignation na kapos sweeper sa kapos piyan bat na kapos cleaner syaka chukitan bat kawin ko bangilong kibrang susita man pensuno ba kuno ba kini ki perlo garu kinot padong ba kani kapos kadai tangi garu namar bakat kum ke jimat jingtip juni halne la chuthok bakat post klam dimension yo garu ne yo khasi ne yo jentia ne yo no jen ke andre la shombe tu bakat post te de hadin ba la tu klano limba kot ba limba ga jing shnai ke ko start ta da man se ga tu bakat post kin ai no katun ka tu ka bagi phat na po employment exchange ke tu ka khanai ka dei ta ki ban yo ki ban ki lo eligible interview pre ka bakat post ka dei ta ai
kata kada ka jing chai limba jung I karma ki idea be I kan do Haburi besau sen magatalan ni pendum agar sebisa kursi. Ngan komentar ni kata pada ngan ya kat kum ki kon Islam nala ba ni ka sen ilam ba karukum tho kane kalong very harsh namar ba ong hi kane ko pos kade jong garo ka bamla bamlong to de isna man lingba to ka illegal rusta ke joki ka ba kilasna to ke la ni khasi jetia kata garo kata ka ya kumai re had ni lingba ki office ro ni la la ka claim da mention e de ke stop ni ka ba kan pos re ban jela makla ba iki jet brio garo ba daga ba hiding daga ba thok ne ka de ka pos ki garo hadu khalai kali kata ka bamla lo namar ba hanni kala kren sai ba ke lingba ka de ka office employment exchange kala ong be kadon ye kini ki khalai ngut re umbaro kini ki khalai ngut ki kam re ka de ba kinde interview re ye ki ban thong ka de ka hadin pengil interact ba I karmal ki beri IS ba I director of urban affairs ila kren sai ba in sajuba ya kini ki thok ko joki da bi ai ka no statement lamne thok ka no long de ki batin ba pimla ban le ka jing tip ka jing start ko jumpi re le ka kun ko bor ka an ba do puli da wat ni ai ko islam lung kum ta bin se kan do ba de ki wi kala lenti habi de ba ko bor ka an ba yangi kum ju ba pek de ba ta ko pri nyom tra te kata ka de jing chai nangi ni na kalian ko ka jumi ni ketu yaki ba kimde ban popo da kan no lenti habi de ba kene ai sa haka sarkar selakan pembe bagi kenturu ibu sarkar bahkan dia berpengor bagi kini ki jatuh mohon bahkan sudah klaim detik klaim dapat punya kini ki kot kislah di pabian daga bawan ye kumo ngaban dia daga misle ya ka bro atli community kumbaga kasih bertemu pak kunjuk daga misle daga kot daga penmi ini konten bohong ba ni officer ulah konten ya kan ya order daga pengken kita ke an andre ka kumungi tibi kean kita hadu kita jaga reservation policy hapo kejelas ni kamhan an re kita de tanggo ko hanni clear kala lok shata beli ngom provo hanni ko pos ko om no kathon to ba kane ka appoint ikinon garo candidate which was meant for garo candidate only as per the rule of the law Hangno kan kata garo belok botong tangi garo vacant post. Tang hak rustar ke kren. Nilai batong hak vacancy unjukong dalai lay kunta. Berayek ya kaniru kumaki kamang ne kong ke khatlai tali ke vacant post. Nilai ngan yathu epi kadai khan riu vacant post ka bahat ha grade 4. Kamadep tung shipo kasi jentia saw ya garo bat ari kiniru bat pumi biang namar bakla lai ka tu la don ki be shop pension. Te tu ka kabahan arum la ay mo perlo garo. Te kumo bi ong tan kumno ka flat no ay bi ba de hakata ga nangrin ba kumno kino ban kam ba ka de ke jong ki garo. Kam de ka ba ay di ki kon sam lagi kasi ka tam ha ka garo kam ko cha. Lada ki shikran clearly ko ka don ka vacant post ting ba garo start de ben te ki garo ka kum kata ka bakilas na ka kadai. Tapi keren ben kum ni menong ketika pos garo tu kemudian diklaim the study ini perlu jong acek ni sokya ni bangi ong la kadai ka bahat ka jongki meno hi banyak ni ndrei bakin wan ong pat bangin wan kini mangi ya ka bahat namar ba undi u karmaki de na ka osna mujungi ndrei ji bakin wan ong wan provo wan ya ai tu pat ya pramini pat yaki ta ka bahat